Mo whamara to tōku ke whengmare mau ke mo ui. Ke mau whanongo e ke reo whai whakamo ui ai a whiona na whaonga mai toi tapu. Kore ke more ke taurara mua. Ke tu ke hikoange e ngau haa mo e uri ka toa pē. O yang harame mau mo ui. Ka lau ke mau tarianga vai ho whorofora. Ai o kune mawhai ke whamo ui ho mau rau maari e. Ia Sisu Christ ko alo ko mau whamo ui. Amen. Ko kore ke uwhangai penga hei tala whatapu tau pek whaket pe me wharen ka tā mua mau maafapalu ke whakua te tau proklama whakawiki koin ke wharaulau loto he haraku tofa pea kutata lere ki mou tolu ko tau pe ue ki me kāinga tau whawhelonga ke proklaman pea tau whawhetai ki o tua ue kono tuke tau wa usia ai sapate ono tolu toi be sapate taha ka kato ia ai tau wanoa uoua tau hiki rewa ke tau hono hoko. Tau whawhetai ki o tua, ko e ui kai ki tau ke au sia e monua taimi, ka koe ne alo o whaktu taimi, ke tau whatomara ta whok ke te ia. Hoko kai pe tau tala noa ki e whaitau koe ni kui loko e whaitau e hoko mai, koe whaitau e hoko mai a Sisu, i loko e ti veni i whaparangi, ui bea koe whaitau e hoko mai, koe hui he koe hoko mai a Sisu, koe tahaia e ngai mea, ne anga riu kawai ai historia me tuunga ki a tau whanua o mai ke ahon. Pate mo whakaukau ki he tāno whako ne tukilangi koe ke ase o tau historia. Ko me ko ase tau historia koe tau tāwalu tolu hiwa a wanoa Novema. Koe ahe nai whake ai lao wawau, koe uraki lao i nai whake tongani. Pea ko rau tohi olo ngai to historia. Mane reu ka teo koe uhinga whakaukau koe e tuku kilangi whanua. Ko hono tuku ke purei e Sihova aki ene lao. Aia, musio, koe uhi, koe hoko au tau o tua tangata. E ulawa rewa ke tau ilo, ta koe lao a Sihova, koe mea ke tau mo ui ai. Ne kai ke lawa isleria talangofua ke lao a Sihova. Ka hoko mai e ko Sisu Christ ne talangofua kakato. Talamake te tau tolo e loma vai ni ma vestahiwa. Koe mea i he talangofua ai fo i toko tako ia. Ko whamao ni ea tō lahi. Tau kaua ki tau tōru tui pi ki tai ke te. Eia, me mawinga rewa ke te tau tō ke tau ilo ta koe lau ai o tua koe mea ton ke whahino hino ke mo ui a tangata ko toa peu tau ilo me hoko tangata e ko Sisu Christ. Me kono huinga ia tau lau koe ni tuku ki lange e whanua ka koe mea nai hoko koe tuku ke purei a ke lau asio. Ko whame ke behe koe hui koe te milai ko whanong ke tau kakaiu nau pore behe koe tuku ki lange tau whanua to kua hei kai lau vai ke hoko whainga taa ki te tau topa na moe tsunami pe moe mo ngāwhina e pāko i Sanuari tau pore peni iha o pe kai be hoko whainga taa ka ko whambe ke o mo te tau wha afungi pehe ka tu ke whakatokanga ki tau tole ngai mea koe ni tsunami koe me mo ngāwhina e pāko i Sanuari e tau ni hoko moe koe mea ke ne hanga we e tau loto kau taki e whanua kau taki lot kau whaife kau si ngai whamiri e whanua tau tafoki o whakatomara o hanga ki o tau otu. Hei kai hawa tonga i koe pehe na tuke pure ia ke lao a Sihova meilangi. Ko isleri koe whanuena e tuku mai meilangi. Palo mesi o tua meilangi. Na anga heo tua eo ri ake whare pe koe tahana e langa i mamana na whioha tau o tua tempare. Whaka auhai e tau nima waluono ka maa. He tui Babylon ko Nebuchadnezzar koe anga hala hono kakai bebe mo tau kakai to whaka auha pe mo tau ki whanua tau tolo kai te tau whatomara fusi si whau tau whanua whanonge ngai mea koe whai ai koe weekend whanongat ke tō tāna alua kona lere hene kāto ki tahi o te tau hanga noa tau ke tau whatomara Masio ke ngāwe koe te volok whai mai ke whai tō kona tapu o kuhu mai ei tonga Ton bege lawa he minista polisia to ngā kumi. Ki toko no mano koe nei to ngā meni toko. Koe ke lau miliona hange ko whetu koe ni ke tae ilo ka kai unau fu mai whai toko na tapu. Ton ke lau pe kau polis tonga. Ton ke lau pe kau kastomo ilo ngai container ko hu mai e whai toko na tapu. Tala mai ko hu mai whai toko na tapu mei Asia mo Amerika tonga hofou mai Pasifiki. Koe hui whai ngofu ai hu mai ai mea. Koe hui ngau tala noa ki ai. Ke higi o te tau pore whakaukau to kuoku tuku e whanua ki langi kai whakaauha ki tau toru ia. E whakaauha ki tau toru ko tau tua koe o tua maa oni on mo top tapu.
Ko tau tua ko tua o tuai ki he hou hau. Kau ne tau tea ngai tau tangata. Ko i koe ke nawa pasia ke tau tua. Koe tala noa koe hoko mai Sisu o tangata. O mawenga ke te tau tolu koe e ko whaam ke tau tala noa ke ai. A ene hoko o tangata. Kuraki mea ko whaam ke tokange i he program koe ni. Koe ne hoko mai tangata ke tau ilo koe Tangata Siu ia. Nea ngai wheinga ngai tau koe ni ko mari watu. Tangata ko si pekia ko te tamu e noa pulok ko ni ke ai e Sisu tonga. Ke tawe e whakaukau Sisu tonga tōkua ko Sisu e ko fui whakaukau be ia. So ai ko fui whakaukau be a tābe ke tau tolu tonga ke tangata tolu whakasino ia ko e tonga. Pe a tābe ki Intia ke na whakasino ko Intia a tāki Pāpua. Ia ko fui whakau ko whenga whakakaukau ko ia. Tōkua ko Sisu e ko fui mea whakaata mai a tātami. Nā kai ko ha tangata e nai hoko mai historia ke alo i tāpo o ko mere hangu tala noa tohi tapu bea. Tupuha ke i Peteri Hema, Nasareti, utuvai mokeri ai, bea whaine ngau. Ea, hanga he whakaukau pe he ia to e tūkunga whahistoria Sisu, koe Tangata Siu ia. Pa wai mai whainga whakaukau, no whai kau whai lotu kalafi e Pasifiki, ui koe Sisu tonga mo e teolosia whakapasifiki tokua, tala o tua whakapasifiki, Pacific Theology. Koe whakaukau tokua, ka bauna e whanau ia Sisu ia i e Pasifiki, tokua e inu niu me, ngai mea pe, ke kene ngau e ake e maa, lami ai, o toka koe seko whainga whakaukau furi ki vanu, mo tae whakatohi tapu. Koe ika whainga whakaukau tokua, o unahanga na to whakaikai, ai hoko o tangata ai o tua i Tangata Siu koe ko Sisu o Nazaret. Paka no uhinga mau ingai, tau whamalatu un whai Krismasi, ko Sisu koe Tangata Siu. Sike tānoan ka Paula koe loma, waraki vestolu me wha, koe kosperi koe nai tukua Paula ki ai ke ne hoko kono apostol. Tamai Paula koe kosperi o kukau ki hono alo. Alo e o tua. Ko Sisu Christ koho tau eiki. Aia, na whakatupu, hono sino i hako o David. Aia, hono sino kakano, hako o David. Pea whakahaa whakapapaua ke ai mālohi e toi tuu meihe mate, koe aloia o tua, whanatau ke lau maari e o e mā oni. Au mahuinga mute whatonga e mea kuia. Kono sino koe Tangata Siu ia. Paolo koe ka whakahawa hei ua, kei whorofora mai bea Sisu mei langi i honoanga whakalangi, koe huri au o David, koe whetu pong-pongia. Siu, kei lau besi Sisu koe Siu ia. Te kai beke to'ono, anga tangata koe Tangata Siu ia. Aia, koe whainga teolosia koe ningu nofo e Pasifiki, koe whainga teolosia tae whakatohi tapu. Pea kono balbare mea kono maumau koe oe tau koe whekau a koe, pea koe whisi. Nau mana tō koe kina lona tō malanga i kosperi koe ni tau tui. Hau na tō me kosperi kehe au bitpege na wafe. Ai si. Me whakaukau. Ka koe ono uhinga uta whamanato e Krismasi. He mahu inga ia e siasi i he hoko ai o tua o tangata. Koe Tangata Siu. Pa mahu inga no aloi koe Tangata Siu. Koe koe Siu fok, koe whakanou ia e Siuta. Ko Sisu koe hako ia o Siuta. Koe whoha whika whaa ia koe o se kope moria. Pea ko Siuta tupu mea tu i ko te vita. Pea ko te vita i aua Samuela vahe fitu. Pea koe vesta hawa ke tawhau. Palo mesange o tua tene langa hono whare. Tene whotu hono taloni o tae ngata. Kono hako koe tene langa hono whare. Aia. Moshe he tala no koe whakamotua, o koe te langa tempare, koe tempare e ua na e langa he konga whakamotua. Tempare ko Solomone, o ku langa mau be tempare e he hako o David, koe koe tala ia e o tua koho hako. Koe ken tala ko nofo hako, hako e hau me manava, tene langa tempare. Pena langa e Solomone luak tempare, a fio ai o tua ai, pea hiki o tua ai me ai, he tau nima valu ono kai tuangi Papilone me tu i Papilone ka Nebukadnezar ki ni whakaauha. Pea hiki i Papilone, mamata mai iskeri o Kolosia te taloni, whakasari o te ia o tua, vahe uraka iskeri. Ha ere atu e pane whoroforewa iskeri vahe tahataha, te walua o nofo mo ki nau tolo he whakahee ke uhoko ko nau potu topu tapu. E mo mea ko tau o tua nei kai fu ke awhio i hawhare. Tēni te pelaka anga begoe he toa whāna nau. Punonga haroai mo ha isleri.
Haere mai be o tua ia o nofo be he te niti na hiki mai koe ke whanua tala o whana e nofo i sailo na hiki horo o ako no hiki mai o ai he te niti na e tuhe i kipi one i kuonga o te vita ka neka ke tukua e te vita ake maine koe ake koe o tua e taloni o tua na tupe e te vita i moonga sai one e mata benda na tuku pe i e whare o te vita kono inga koe ne whakaamu koe e ia ke langa ha whare pia mo siho. Kaike, ko teni tono warewa na whoko e whakahena langa he tangata ko selui pēperi, ko selui pēperi ko moko puna pe ia e tu i whakamui mui ko siuta. Aina e mo ui he awe ki pāpiri. Awe poku pāpiri ne raki awe se konaia. Tu e koe nai awe whakatahe mo isikeri mo ki nauto. Toki awe se te kaia e awe whamui mui kana e kuihi ono matabe. Maina e mate pe i pāpiri ko i tātu e lau e ke. Ko se konaia na e mo ui. Hako se kona ia saretiri ko ana se lui pēperi ko na ne langa te mpare anoa. Aina mau inga bego pape ke langa te mpare hako te vita. Hoko marewa si Sisu Christ ke te tautolu ai kakano koe tangata siu ia. Whakakakato ia te koe hako yo siuta koe hako yo te vita. Whakakakato e paromis koe koe e te ne langa ha whare ke tuua i e taloni o te vita. Ai taloni pe taha ihi ngai ha atu i ko tau peo maamani paromis o tua e tua taingata. Tamare whawhore wa Sisu e ahako na hanga wipi ia i koe kau whetong pa anga me te mpare pane pehe. Holo ke whare tapun te whotu e ahatolu. Pe makai mai no ka nek nau tau pehange kau siu. Ko tsinta e whaao no e maulanga e whare koe ni. E koe whare e koe na alanga se lui pēperi. Na e tau whare rei ia kua ngā he lota lahi o au mai peke kua ngā Sisu. Te kai ke kakato e langa e koe ia. Kai ke. Koe uhinga Sisu e te mpare kono sino. Ai e kono mahu inga hoko a Sisu koe Tangata Siu. Koe Tangata Siu tai. Ko Siu tai o hana te vita. Te vita kono hako a Sisu Christ. Ko Sisu Christ paro mes mai. E haere mai o ne langa ai whare o Sihova. Ai whare pure anga o e otua. Koe taloni be tahai mamane tu o tangata. E mo mea pe koe aha koe ne whanofa Sisu ke no taloni ana e peki ai. O se ko mahu inga ne hoko mai tangata koe Tangata Siu. Koe uhi. He whihi aki a Sisu e ngai maire koe. Ue fuke pe ko tungi maire whihi koe. Ue ngai e tapu mo hingoa huafa tungi maire whihi. A koe hinga tungi maire whihi aki e ngai kakara hingoa tau whanua e hou eiki. A tungi maire whihi koe na tāne mo kunsaro te. Ko Sisu. Whihi aki e ngai maire o e tala ofa tau otua. Ngai tala ofa ka Abraham, tala ofa ka te vita. E koe pure anga ni o te vita, koe pure anga o tua malanga e Sisu, pe hoko e koe kosperi. Koe kosperi, koe hoko me pure anga o tō mou whakatomala o tui ke kosperi. Koe pure anga o tō pure anga taingata, pure anga o te vita. Ai koe no uhinga mahu inga e hoko a Sisu, koe Tangata Siu ia i hako o te vita. Koe uhi ke whakakakato ia te ia, hono langa e whare o tō. Pake te mpare no tōlu ki tau tōlu. Pese ko mea ko hea e ka ngai kau whai whekau, nā na toro langa e uke langa whare lotu, me langa holo, langa whare whai whekau. Wao peke pete o se langa whare lotu ia, he ngai kau whai whekau e siriana. Ma koe kau whai whekau e siriana beo nao, koe ki whanonga kua kau se stonga nao mai, koe aia langa whare lotu, tā. Tau toro kau whai whekau e siriana, tau pore tau tohe tau lava e langa ngai fufare. Kau mo sio, ko inga tau tokan ke langa ngai fufare, ko tau ilo e tau toki ka mahino ka te tau tolu ia. O koe te awhio tuai a whare ulanga e hanima o tangata. O te moutu ke loi koe tau mai koe langa tempare. Koe tempare o tua ki tau tolu. Awhio he loto e tangata. Awhio he loto nga hano kakai. Masio, kono mahu inga ia koe hoko Sisu koe hako ia te vita. I hono anga whakasino, ono anga kakano. Moinga ne hoko tangata koe Tangata Siu e hako te vita. Koe e toko tape in mawhai ke ne lava o langa ai whare koe ne paromesa ke toa ka te vita. Koe hako pe te vita ten langa. Au mo se koe whare utau mai pita te tau. Koe whare utau kau ki ai. Mo unu at koe ke eiki. Pe alanga hake ki mou tolo koe ngai maka mo ui. Ke mou hoko koe whare whakalau maari e. Koe awhio anga lau maari e. Koe kau taula eiki maa oni. Atu e whei lau whakalau maari e. Ke he oto. Mo se koe uhingai mahu ingai tau whamanati Christmas. Koe Sisu. Koe Tangata Siu ia. Alo i Peteri Hema. Tupu i Nasareti. He api o mere mo Siosifa.
Ono toko ua ko Simeone, ko Simone, si Josefa, se misi mo siuta, ni ano whanga tō whaafine. Pene whai ne ngāwe whai whekau i kāreri, ko ngalahi kāpani ume, kore sini, pete saita ngai whaitu ko i au kāreri. Pe kia i Jerusalem, si o koe Tangata Siu. Kono mau inga koe kōsperi, ko tautu i kia toi tapu, o ku makatu unga koe whakamatala ia o e hoko o tua koe Tangata Siu mei Nasareti. Ka naka ke hoko noa pe. Naka ke hoko noa pe koe ne hoko koe Tangata Siu, ke whakakakato e te ngai palome, si koe tuau ne palania ne mea koto pe talu me i tāni. So koe, e waspe ke ki konga koe ni tala, mai koe uhinga ne hoko koe koe Tangata Siu, ke ne huhu i ki tau tolu koto me mala ia whakalao. He koe kau siu pe, na ange ke e wholofora. Tu koe kai pe tahi maamai na anga to ange ne wholofora. Mana tu monga sai nai. Haere foi o tua, koe ahulak ahe nau whiloa koe mono kakai, kono kakai. Me bena nau, kai ke nau sio ka whotunga. Koe me koe ke ngahia i he sias whakaristia neha i misi. Koe ke ero beu ke tuka ngai futāna, sina e toa ngai futāna koe i kolo vai. Sai au bito. Toi ngai futāna, maka whaelo tataka motonga pe ko whei au. Una wai o ki puno, kena ka peko alo puno ke ko peko i tai aitori au bito. Tau puno ke a whakatātā. Ko tau o tua nei kai hoku, nei kai ke asma no whotunga ana na whetau no kai. Koe ne wholofola bena nau whanong ki ai. I mounga sai nai. Ko sio? Ko hiko ne hoko mai koe lao e koe nei anke kau siu. E hoko mai Sisu, ato e lao e ke kau siu, pe hoko e lao koe mea e ke neanga whakamala ia kakai. Ko hiko hanga he lao e whakahala ia i tau. Tama he lao o te ke whiawak o te ke loi o te ke kaiha. Ai sio mai ke tau kaiha a pane ta ofi kaiha. Sio mai ke ho loi mo manu pane ta ofi mai ho manu sio. Koe mea lao whai kono whaka ilo e tau angahara. Koe lao kono whakahala ia pe o ki tau tolu. O koe kene lao vai ke whakatonu hia ki tau tolu. No koe ke lao whakatonu hia ki tau tolu me lao. Haurewa Sisu ia hoko. So tamai ke nai hoko sia a kakato e kua ngā. Pe tukua te o tuano alo ke whanau e whewhine. E nda whamanatu e Krismasi. Pe whanau ia mo ulaloa ke lao koe ke huhui a ki nau tolu. Nei mo ulaloa ke lao. Koe ke tau maua a e ohi o e ngahi foha. Pe koe ui koe ngahi foha a ki mo tolu. Ko whekao tahi o tua lau maari ono alo ke mo loto o kutangi. A pā tamai. Mo sio ke mahu inga. Koe tau mo ulaloa ko toa peki he lao. Whamala ia ko toa peki tatu he lao. Harewa Sisu ia to e tau mala ia. Pane hanga ia to e tau whamala ia kone whae lao pekia ia ma tau tolu. Koe hui ka ave tau mala ia kai tupu e monu ia he whanau tamako eni. Ka matare vai tupu e monu ia tau monu ia ia Christ. He kuohia i ki tau tolu. Ke tau hoko koe whanau ai otua. Pa tau tangi rewa ke otua. A pāta mai. Siu tau rea tato ke otua. U tau tangi ke otua. O tala ke tau ngai memo, tau ngai mamahi, o lotu, o kore ke tau. Ia, ne ngahi tau ke tau hoko no kakai lotu. Pisi ke mawinga ne hoko tangata, ke ne ngahi koe moau, ke tau hoko koe kakai lotu. Ke tau, mo whambe tau mo ui wha lotu. Whailonga ia, o whai tau e hoko mai. Lotu wha whamiri, lotu rilo, lotu e ahoko toa pe. Ko hui e kua hoko ma Sisu, koe Tangata Siu ia. E tupu i Nasareti. Pe kia pe toi tu haere ke langi o ke irea mai mea koe huri au a te evita Sisu. Whawhetai ho hoko koe siu ka mau mo ui ai. Mau dole senta ire, tuku mai kōsperi ko ia, ke mau mo ui whatahai. Tāpua ke ageo mau